Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн 23-июнь 2021 жыл, күнгө шейшемби. Кара Суу базарына кирип баратам. Эл көп, шейшемби күнгө карабай, эл көп. Күн ысык. Курс канча болот экен, карап өтөйлү. 23-июнга курс, акчанын курсу. Бул Тураталдын эстелиги Кара Суу базарынын астында. Ушунун жанында эле Европа ряддары, Европа 1, 2, 3. Азыр Европа катарына кирип, азыр кайсы көйнөктөр келди экен, жайкы тартып көрөбүз. Кандай жеңил кийим-кечектер. Эки жумадан ашык болду келбегениме. 2 жумадан ашуун чыкпадым. Кандайсыз? Көйнөктөр канча болуп атат? Аслары? Ушулар, мына көйнөктөр. 650-700 650-700 дегенде. 650-700. Тоника, бул жерде баасы жазылып турат. Оптовая цена 1000 сом дейт. 950. Тоника канча, тоника? Канчадан? 900'dan 750'den. 1000'den 850'den 850'den 1000'den 1200'den 1200'den. Bu göynüktür. 1000'den. 1000? 1600, 1400, 1800, 1600. Kaç demek Cemala? 950, 1200, 1500, 1200. Mana o. 1200. Oldan mı bu mu geldi? Мужской göynüktür. Мужской рубашка канча болот? 1300. Шымдарчы? Şunlar artık dönüyor. 1600'dan başlanıp 2000'e. 1600'den 2000'e чейин. Творожный пирог канча? 30'dan. Можно раhat кетем. Тоникалар канча? Biz tarttırmayız. Буларды урушат экен, тартырбайбыз дейт. Макул. Бул көйнөктөр канча? Штапель көйнөктөр. 400. Бардыгы эле 400. Размерлери кандай ушулар? Размерлери 58'e чейин, 52'den 58'e чейин. 52 ушулар. Оптумга го. Розница деле, розница айта бериңиз. Розница 400'dan. Бишкектен тигилди да? Жок, Оштон тигилди. Оштон тигилди. Бишкектен келди. Кемзирлер барбы? Кемзирлер канчадан? Кемзирлер 300'dan.
Оптовый сенасы да? Оптовый сенасы 450'тен оптом. О, жакшы экен го. Бир линияда канча болот? Bir liniyada 5'ten. Бир линияда 5'тен 7'den экен 400 сом, э? Оптовый басы. Булар канчадан? 450 дедиңиз, э? 450'ten oптом. Оптовый басы, аха. Мыналар оптомго 750'тен разный расцветкасы бар, полтолор бар. Буларчы муну кемсирлер? 450'тен. 450. Расцветкасы бар, бордовый бар, нежевый бар. Дагы нелериңиз бар? Дагы ошол. Булар канча? Булар деле ошол, э? 450'тен. 450'дөн оптовый басы. 400'den бар, мыналарда 400'den бир мынау сериясы. Мына көйнөктөр канча болду? Көйнөктөр. Булар 1000'ден. 1200'ден оптовый сенасы. Жакшы. Мыналарчы пиджактар. Пиджактар ошо 750'тен. Оптон басы? Дөң басы 750'дөн дейт. Так. Так. Канчадан? 550 сом дейт штандар. 550. 550 сом. Чоң размерлер барбы? 5XL-ге чейин чоң размерлери. Бар эле 550? Кыздар, бар эле 550? Купальниктер барбы, купальник? Купальниктер бар. Мына байкарлар канча? Майка турсасы. 310 сом. Комплект 310 сом байкарлар. Узун көйнөктөр. Кыздар, көйнөктөр канча болду? Сиздики? Канчадан? Булар 1200'дөн. 1200. 1200. Бул көйнөктөрдүн басын айтпайсыз? Харьерларым 1,5 миңден Бишкек. Харьерлер 1,5 Бишкек бош. Размерлери канчага чейин? 44'den 50'ge чейин эже. 4'төн 50'ге чейин экен. Булар 1200'дөн великалар эже. Оркасы бар. 1200'дөн дейт булар. Штапель. Штапель материал? Штапель. 1200. 60'ге чейин размерлар, 62'ге чейин великанга жүрөт. Великан. Размер до 60. Мынаны занжирди 60'га көрсөтөм болмосам, а? 60'дан бар. 1200. 1200 сом. 1200 дейт булар дагы. Бул дагы. Бул канча дедиңер? Айтты басын. 1300. Бишкек 1300. Отомонларым 1000 сомдан. Булар 1000 бе? 1000 сом, 950 сомдан кем булдуларды. Размери 50'den 50'ge. Штапель. Штапель. Bunu 60'ı görsöteyim. Arkamazdan aslında. Büyüyecek. Var 1,5 metre. Силердики канча кыздар? Көйнөктөр? Канча? 13. Жо, балары 13-чү контейнери. Көйнөктөр канча? 800 дейт балары. Так. Булар кимики? 72-нчи контейнер. 15? Контейнер 15 бу. Балары канча?
750, 850. 850. Размерлері? Мыналар размері 44-50. Мыналар стандарт 750-дан. Бишкек башы. Бұлар Пекин. Привозной. Стандарт жүрет 52-ге чейін түшөрөт. Тоже Пекин. Стандарт 50-ге чейін, 44-50-ге чейін түшөрөт. Бұл жақта Турция. 44-тен 52-ге чейін размерлер бар. Басы 7 мыңдайынан көрсіз? Ең чоң размер екен, нет, 52-нчі размері. 44-тен башталады. Цветтері 3 расцветкасы бар. Нолдағы Пекин. Тоже шонда 44-50-ге түшөрөт, стандарт жүрөт. Бұлар большимеркалар. Басы 1,5, 850. Бұлар 54-ге чейін размер, мыналар. Басы 850-дан. Мынаны көрсек қойсыңдар ғой. Шуны қанша дедіңіз? Бұл 1100-дан, басы 54-ге чейін, 48-54 размер. Бұларды айттыңар? Қалғандар бірден екеден болған үшін әме қылбады. Бұлар Турция 2000-ден, размер 44-50. Бүт молодежка, бұлардың размерлері бүт 44-50. Бағаларын үлі айтып кетейін, 1,8, 2000-ден, 950. Бұлар 1,5-дан, 2000-ден, 1800. Бұлар 1,5-дан. Турция тоже 44-50. Скортикалар тартсаңыз болады. Скортикалар, молодежкалар в основном 44-50, 1,5-да. Большимеркалар 1800-дан. 54-56-ға чейін размерлер бар. Басы бірде, да? 8, бұл жағы Турция болған үшін бірден екеден. Тоникалар бар, кофталар. Кофталар 950-дан, турецкий башкалар, размер 50-ге чейін чөрек кофта баштап. Гуанжулар 650-дан. Мында гуанжу 650. Мында тоникалар бар. 1200-дан. 44-50-ге чейін размер бар, а мында 44-50-ге да бар, молодежка, и мында большимеркалар 60-ға чейін размер бар. Басы 850, бұл 1200. Бұлардың басы? 850, мынаның молодежкалары, рубашкалар 750. Қанша ұшылар бірінші? 2200 индийский. Бардығы 2200 бі? Индийский платье. По 2200, 2200. Бұл дағы 2200 бі? Размерлері қаншадан қаншаға чейін? Қайсы размер керек? 50-ші, 52. Барынан бар. Қаншадан башталады? Бардығын басы 2200, андан арзаны бар ма? 1800-ден 2200-ге чейін екен. Sekiz yüz elli bardığıyla. Tunikalar? Tunikalar 950. Bunları 950. 950. Bunlar 850 dedin mi? Rubашкалар 850. Рубашки 850. Акция болтавы, распродажа 500. Бізге ғана чулалар 1100-ден, 1300-ден, арқы 1400-ден. Двойкалар 850, тройкалар 1200 дейді. Жатқа да материалы?
Жатка Сингапур. Бұлар 850. Не oldu sana? Niye sigara atıyorsun? Al. Kaçıncı yaptı? Балары қанша? Мужской футболкалар. Бұлар 1400. Бұларча? Nasıl 1300 jarım. 1300 bir жарым. Лен шымдар қанша олтат мужской? 2200. 2200. Жансыларча? Жансылар 2000. Футболкалар? 2200. Мына носки набор қанша? Içinde қанша бар? Түркияға? 800 дейді. Платочкилер қанша? 150 сом. Аромат ба? Жетті, бар ба? Аромат. Пижамалар қанша? 1,5. Бұл көйнектер 3,5 сом дейді. 3,5. Карьерда, я материал? Или... Три 500. Тысяча 300. 1300. Штапель. Балары жазылып. Musulmanski. Hijab көйнектерчі? Қандай светтер бар? Бұны синий бар, бардовый бар, малиний бар. Қанша болар бас? 1,5. 1,5, вечерний көйнектер қанша отын? 2200. 200. 2200 дейді. Bir 1900 штаны менен. Размері қандай? 2XL, 1XL. Şifon көйнектер 1800. Şapkanı bulalım. Nasıl yapıyorsan? Şapka kanatı. 1000 сомдан дейді. Вареный индийский көйнектер 1800. Размері қандай? Кашемирка бардығы? 62-ге чейін түседі дейді. Kemzirler қанша индийский? Да. Kemzirler. 1600. 1800. Hazır yıltıcılık toğaldı. Yaşlarda da biz 850 tonik. Көйнек қанша көйнектер? 2800 шифон, ә? Kızım var köyneler kim o? 800 дейді. 850. 2700.
1,5 so'm. 1,5 so'm. Torçava? 1,200. Bu göynüklerçe kıska. 50 so'm ko'rsam bo'ladimi? 100. Bu uzundu, tegir. Ne var be? Tigrovый. Bu Qancha shu? 1700. 1700. Futbolkalar var mı? Kimga? Biroz ustida. Barliq razmerler, cho'ng, yoshlarga, cho'nglarga. Cho'li. Bu göynükler qancha manalar? 1,400 dan deydi. 1,400. Ko'pchika qancha? 1,300. Vardır 2,500 da ve 2,5 mingga. Koftalar geldi hocam. Двойки. Двойки qancha? Лосинасы менен 1800 Kokon турецкий. Kokon firmasınınki Turetskiy. 1,000 qancha dedi? 1,800. Для прогулки, yaxshi. Pijamalar qancha? 1,5. 1,5 ming. 1500. Штандар barmi? Шимдар бар. Shimdar. Летний вискоза Летний. шимдар бар. Shular qancha? 700'dan. 700 Наружу да. so'mniki ne materiali? Вискоза ткани öyle. 1,700 dedin ha? Да. Bular pijamanmışım o ceginde. Şimдар тоже Pijama. 700. Размерleri бар. Resimleri var değil. Halatlar var mı halatlar? Buna Başemirkava 1,800. Buna göynüktür kança dedin? 2,5 ming. Nega bu yoq bu yoqqa ketdi? Bular çınayvinkalar var. Kança bo'lib o'tadi? 1800'dan 2000. Yadımdan ko'rsak. Qaysi? Ko'k. Bu. Вот этот горошек или этот? Shularga beri astın ko'rsak. Lyon ekan ha material. Лен, турецкий лен. Qancha dedin? 1,5. 1,5. Razmerleri var mı? Размерлери çok Кабаду. Тugunda размери. Это пляжное платье. Piyajlı kaça? 1000 сом. Размерлери бар. 1000 so'm piyajlı платье. Buna şu göynük qanday? Çok. Вот этот Çok. O'sha. Bu qancha? 1,5. 1,5. Halatlar var mı? Futbolka, halat. Bunalar novинка o'xshaydi. Мыналар платье. Qancha bu? 1900. 1900. Bir 1900 ya bu dağı. 1800. 2,000. Materialı viskoza dedi. 2,000. Qanday razmerler var şunda? S. 3000 kim var dedi. Qanday materialı? Şifon. Türkiye şifon dedi. 3000 kim var? 3000. Mağazası var mı? Размер 50 çeyinlik. Bir yer karken. Bular qanchadan? 3,5 ming kimi var. 3,000 ga berishadi. Bularcha? 1,5 ming, 1,000 berishadi. 1,300 e? 600 Şularda taşı. 600. Maddi orada karatem. 400.
Размерлері бар ба? Кайра берип койдум. 44,50, 1200 сом. Деңер? 1100'den olur. Bular 1,5 Материалы қандай? Штапель екен, а? Тырышпайды екен, а, шулар? pişiş mümkün atak. Размері қандай шулардың? 52, en çoğu 48. 48-52. Бұлардың басы қандай? Bular 1600. 1600 Түркия. Bular 2,5. 2,5? Türkiye. Бұларчы? No 850. Bul 2,5. Bul 3,5. Бюджеттер қанша болады? 4,5. Түркия бұларда. Бұл көйнектер Olur 2,000'den. Türkiye var. 2000'den бет бардығы, 2000'den Түркия. Бұл көйнектер 1800, 1100, 1100. Nakış ceptekiler 2,000'den. Şular 2,000'den. мыналар ба? А мұның материалы қандай көрсеңіз? Şifon Pekin'deki bular. Amno 850'den. Bişkek. Tkань tutsa. Bunalar 850. No şey 1800. Шулардың размері қандай? Azır 42, 44, 46'sı var. Шифон бұл? 50 Шифон, а? Миллион көйнектерші? 1000'den. 1,5 миллион. Түркия, е? Türkiye. Бұл да 1,5 ма? O vardı. Aksaray'dan bir yer. Акция болды. Бюджеттер қанша болады? 2,5. 2,5 арзандавады ғой жайында. Жайында акция болуш керек эле жылы жөнүндө. Gayrı geldi da var. 2,5 дедиңер, э? Neresi alır? А, Bunlar 2200'den. 2200, 2200. 2500, а? Мына узун көйнөк канча? 800. 800. Сарафандар 1000 сом дейт. 2000 сом. Индия. 2000. Бұл дағы 2000 бе? Басылар. Жо данаға айтырчы. 2000 дейсің. 2000 бе? Мына кофточкалар қанша, тоникалар? 750. Джинсовка көйнектерчі? 1100 семіз. Түркияның 1100. Бұлар қаншадан? 1000'den 1100'e чейин екен, да? Лион юбкалар, көйнектер бар ма сілерде? Лион. Мына тоникалар қанша? Италия 1800 дейді. Платье халаттар 1800. Итальянский көйнектер. Размерлері қандай? Стандарт дейді, стандарт. Мына платье халаттар қанша? 1700. Футболкалар 650. 1300. Индийский бе? Екі жарым мың. Акция болып атыптыр 350. 350. Футболкалар қанша? Мыналар? 650, 350. 500 üstüменен. 500. Чоңдор бар бы? Чоңдор.
Bular kança bular? Bunlar 550'den 550'den Bişkek poşev. 56'ga çıkar. 550'den 56'ga çeyin eken razmeri. Жеңи uzun kotalar kança? Bunlar 500. Viskoza materialı 500'den eken. Kabı. Hıbı var. Kabı viskoza. Hıbı Tursiya 500 deydi. Bular dağı? 500. Bunlar jana большой katvoykalar. 50 razmeri. 50'den 56'ga çıkar. 56'ga çeyin 500'den eken. Futbolkalar kança? Dümbası dümbası. Упаковкага 250. 2,5 ming deydi lyon. Koyunlukta.